Example binatal na lengut betor nangon ngombe u kintu akir tal nga era par no tumai en bia u liba na bi bale kani marau eu meu tuana kabini ko me ron mai torn lesson no mas lesson no mas na vida nangon sautingo bosa kini kalimani bo mungin ko anda na redikina na nonda ulu tanga lebu ela tumai na kena binakat me bakatini tutu na bibo ko taki wingon sawa anda tibu meni matin bong me ado meni ko adava e rawa ni bibu kena nonda bakatini tutu ena bongin ko anda na bulito kena balatana kenda isiam kilo mal dol ngana dos turanga na ni mami klo kimami ba bina talbi kimuni no muni lola nangono vele soni ki mem sabur tu me kina me balata non do veo kan ne mami veo kan ni patki ki karatu kana boini kona lomni na utam tu ko te ki mami bagalo mo to te ki mami me roni dola bina ne mami bagana nan me ki mami bakla na ngono bindi ki me tu kena ngo kena kan to no kem bakara ne mami veo kan so ti mami turang ki mami tomati bola da mas tu kona de chisu ne turang ne mami amen anambong ini kuah kami membalat na kenda isiam kilo malam ramenda kaya ni dona kambing bingo na isiam libo na libo enda baram tu kino ngo itu kono bono ela mai kina na kena kau na wai itu kono bonua sena sos ela mai kino wai do kendo mai bonua ni mai tu na nonda veo kan tranga mate kino nonda klo itu kono dona isiam seni rawa ni nda kaya ni nonda koko ngai romenda banga tai kenda na nonda veo kan pata nonda klo itu kono isiam ni nonda veo klai pata nonda klo amber ni lago tisu na kan nonda bosta vertu on tisipe au sana lako ona talama in duana ndoni veo kati kabitinia toka na tikino ya tuno bango sing lebih nakata mundo tiko bagalo binyali kin membali nonda tiko ngo nonda lotu batake nonda klo tiko nonda sia sinro ni no mumbulanga moronio sema batake nakalo tiko ndona ka tuno bango tisu sa singa ni torob tamango wala ndona tamata na buguide na bukungu tisu kin membali nonda feo kaniki lo malang o kana kalau lebu kalau ni lumalangi na nonda dobe mbuli ti ko na nonda sema ni sagali uti su eno na burgo oya na yalta ena dana buli dal mui na mbulo bagayalo kena mbulo ngondo na kambi adama kendo ndini na mbulo bagayalo kena mbulo spiritual and carnal. What's the difference? And the Bible says that nakango, isang ni Rome na kaya ni di volvola dango, volvola dudun. Siya. Olot bagay olot tigo si olot bagay ang otito. We all need a savior. And ang andreba kaya, ay bukampo. And ang andreba chisuke. Kena membali na lutu bagayamu kena lutu bagalo itu kan dona kena duindi nonde voltambu ena mateni cornido você tolo você rua dare le mandana kena mateni cornido você rua você tudo sota você tudo dona wasiwasi tukuntungo ikiopo tuntu bango kwa oyau
Sing ni raw ni wasa viki mundo. Na veo kani. Me baka veira sabu kael. Me baka nga veira sabu kael mo. Me baka veira ngoni lau lai. E na nona tuba taki Kristo. Au sa bangono viki mundo e na wani sudi. Se ngai na kakanangi. Indo sa sing ni rawat. Ndingan. Indo sa sing ni rawat. Dona kai tu konti ke o klani dona ngona meka e sala I visio ko tikino polo e so so bolo tungo me cornida red tu na report alo me bikoya kena kara mo me balati cornida bola kino ko le bolgo kuno go ba go ko num dombula e sangani to sak au bostu kino go be mundo me bakai tu bagai mo tu num dombo na kanda me bibise tra no bongo non do lotu en dono menda bakila na bono inte tuki na non da vekila bate kichisu you either a spiritual or a carnal o mbula bagaya mo chigo se o mbula bagaya lo numero vekila mbula bagaya lo goira tomata ra sasule non rambula pona tura non rabosa sa sengani la go vitali na inaki ni non rambula istanga ni wira era naki batu kena ndarega na non dei sema batu kena el tambu e na non da vekile batu tuken da kalu na kanga enda na roni reda na non da lutu chungo na tamata mbula bakaya mo kina tamata mbula ke o sengani sema batu kena el tambu sengani sema na mu sema batu kena kalu na el tambu ena bakaya mo to no awos man na kama malatir na lutu bakaya wa doktor mana na nona ni nurutu ngon tisipeli orto tisipeli tol mi mama ne bati arto log batu ke jisu to kana bate ko ya mod bate ko ya wono laukin arto laukin e bakaya mutu na nurutu kene bukan dindir mon sale la kina kana batu Oito tinur to kanwa. Dona kat mono berto tisu. Dan dona no wan mutsu mia don kango. Yo ngai bakilawe ya no kimdo. Sen rotan. O betu ko lebo na kami kimdo kila ndo sen rotan. No tombo talaga apostol tisepel no ne besu que no tisu. Dale ket. Todo in ro. Na no tombo la ni sembere tu. E ngon sa la makina na o tambo. Enda reda na singen pentiko. No tombo la sa bisau. No tombo la sa bolo bakal sa tuwa tekena. E ngon so bara makina o tambo. Ngonongo sa bakal sa no tombo. Bono ngabango o pita. Maten singa pida non dolo tomate partes. Dolo. Ena bingo na ningon sa tiu kena utam. Nakaka mana sa na bunau vera tomate sa lakama. Ena bulu bakal. Endara tu kana non de sosolo to ngono. Dole bulu ngono nda be sai ta non bulu. Darai vir tu ya, rei ya non bulu. Sinra tu non bulu. Aga pa sin tu kana sosolo tu mateni yo sinra di ko tu yo rei di kachuka. Rei tu na. Sanga tu non bulu. Singar tole kanabati kena nutol mindu me chuk me buena banatu chisu sangai lau ngale buena banatu arto sa wakila na mimi ni kango arto sa gai wakila maisa o kwana na tutura ko sa mai buatan labi bulwa bulwa bakaya e pinakati na tamata yalo dia sa ta tu na binding so ngon na binding tu nga mabalatangan ng silka so ngon na ding takira
Bateni rapuli. Non roi tutu wa banua. Sare de mai viti, rau le bona ngona. Sa andue tengu manana tatau sulut. Mai sini sandora sa so sa tengu manana tutu. Rabia tuktan do sosotu. Batelu tuna sosotu mekia. Merle boitan. Sia, sini ko ya. Nonda bola ni bekle batakela kalau. Pakai apa? O lesi mo boitabe ni sosotu se sem. Namu veio kan batakela kalau. Enduto. Sanga ni mai bakara tege ko ni sosotu moro ni ngai me boitabe mo ngai aba balkina no mutego. Nambolo mo bakara tege no mbolo bagal. Sem. Nambolo bagal no kun me bale. Kune na bono bakara tukina. Kune telang. Hambibi bata ana sanga ni kune be ko no mbolo bagal kayel tugo na. Bata na utambu. Ndona ka tuno jisu me bakara tabe kin don kandi. Jangan no ka wala ga bakara tabe kin don ne wala. Dona ka o barro da cabo clani dala na elo tambo na tu kona bego dona ka o iko na rere ni da cabo sono mon sa ba vitali tu kan non da bossa sengan bulu bagal teman bulu bagal o tambui non bossa kada cava ainda na be usagi bango ndo bakila kende que vengo tale sono ngona na betan do cabo anda no bagale wiki endola ka binakina utambu mbolateni okoya na ngono visa ukina mo sa kre na utambu melamo numbula o chiso to bora mesilo eto kono bango ko ana sensa renduda tani ndo e bialo ko ana bosan ya lo tali ana mbulo bagal au be wile ko lenga ndona kang ba de tuno na kai tuno ma o chisu ena nonda mbulo be kle bata na utambe ma di uchinda ro to so karo tono bango yego ko sa vosa ba da tak na elta ana senga sarni rawa me ka koni don rubi ena ngauna ngo sena ngauna ena muri baba balang itu untuk bango rono bina bion kin baba balang. But anyone who speaks against the Holy Spirit will never be forgiven either in this world or in the world to come. Akin imbali nanonda may luto chungo, nanonda may garap chungo nanonda kalo, esang ni ka menado nga nanonda bulong. Ausan ita kini kaya na nonda inui nonda ini kena nonda may luto. Esang ni kamo may tikubin na kiniki, may lebon mo yaw. Esen. Badana kakita ko doon singa na may yali kin ena kama ena wangi utat. Ba rusa na buru ngo bat ken yaw. Na kaya na may luto ta chungo kimni na bekan. Doon ka na nana magitukin. Nambuloto. Kasi nga ka non din kina kiko, ko lo may luto. Sino ka na? Ato na may bagdada na nga sa luto ni kalo. Nanonda ko sa bagdada na ulo, bisa nga may kuan nanonda ruru siya. Nanonda bulan. We will go along and come, but 21 of a great controversy in the desire of ages. Lana 310, yeah. Balikan na elotang, kaya wala nga mo nangoni salang dundo, e bosa kina na kalubi. And doon na kanimembala ni kaya nga nangoni sala beta tarame kina kalubi ko, doon may tanggaron nonda biyo kanchuk nonda kinelotang. Na bosa kinelotang, nonda ba bosa may kinabi. Agaba ito kung may
no na daba ito boss making na bi uli ko lang ako. Those who had spoken against Jesus himself, not discerning his divine character, might receive forgiveness. For through the Holy Spirit they might be brought to see their error and repent. Whatever sin, if the soul repent and believe, the guilt is washed away in the blood of Christ. But he who rejects the work of the Holy Spirit is placing himself where repentance and faith cannot come to him. But he who rejects the work of the Holy Spirit is placing himself where repentance and faith cannot come to him. It is by the Spirit of God that works upon the heart. When men willfully reject the Spirit and declare it to be from Satan, they cut off the channel by which God cannot communicate with them. When the Spirit is finally rejected, there is no more that God can do for the soul. Rerwake na nonda ibaro nimbula ni bisinga nonda daba na wasa babiti na nonda bosu kati ko na utam nonda senga ni bina kata na utam nonda ledaba tu ko na bosu na utam tena do mengola na ngalu kino sa utam kino me bisulit bi no kau senga ni ya warro it is not God that blinds the eyes of men or hardens their hearts. He sends them light to correct their errors and to lead them in the safe path. It is by the rejection of this light that the eyes are blinded and the heart hardened. Often the process is dragged and almost imperceptible. Light comes to the soul through God's word, through his servant, or by the direct agency of his Spirit. But when one ray of light is disregarded, there is a partial benumbing of the spiritual perception. And the second revealing of light is less clearly discerned. So the darkness increases until it is night in the soul. Na besureti na utambo kinon dombulo tukon kinumo isang ni laku ngamai sa lautu ngamai lebengo na lau mai sa na wit sa na lai bomalo mai so ngona sa senga ni bosto be usang ka bangana ka ko sa bolbuka en bolbuka ha senga ni bosto ken bogale batin sakla ko bolbuka sono ngona regresar menda kuner menda rei ata bundi kada roro ni bundi tekento ye sono ngona lo resar ngana na nonda bula ni sabi sang nakanda ka na nonda bosa na bunolo kino na dabo talita bulbugan Buat dona kai don minda garo ni kandikin bata sama itunggon dona buru-buru Australia one wali besar weo nusta galau mai ke baka yo kero bital dona ni na bosaya dona buka nanung gulau mai biti ke to bat ni utun dona mai bitu obogi din timna tin tembutan dong gai kita dalang apa sa ulok mai punung atin ni libuli wala ngana punung ana na dui ni punung datu kina no da bunu da susumi kina bono gosto esa no wala ngani bola buru-buru ena kena
kena lebu na vita magi tui onongo wana singa ngaroni kino ona singa nikila na ngono eliki nembulo bakayango induna ka lebu na ngona ena nonda rai na viva kalonga taki ni kalo sini susu ni kalo veiko na singa ni bakila na nom sayel ona singa ni bakila na sayel na lebu na kai tui na buru-burungo na bulo bakayango sa bagandung buru balatana vete na visuret ni lotam boy lakumai ba malu lakumai na no visuret be ko ni mateni ngono so ngono ko ken au yo bakla to ko ngono sengai rongo de ken ni mateni tuntungo au ndo to kun to ver na susa na lutungo ni ngaro ni kimuni balati kimuni sengi ni lakumai no lutungo me wata kiman o kimai mina tumu tumbo kimuni lamai kimuni tali tak ni tuntungo ya sanda mai den de tono to sanda be mata galibot kirna lilu tu makauti na boto tu kita kiana ina lotu nonde barau ni nonde mengkaran kalau dan garo na sar nonde bol pelateni na eu tam ena bosto weekend ena tolo mengo sama tikin nisa senga ni bosto biko na utam aku serangan ka tuntu otisu sana senga ni busut ni buru masih tamani busut senga ni rawan ng buru senga tamani rawan ng buru na buru eso ndimbe don menda karon kentikina ena nondo ma bulat vekile batikana turang tuna kami utukuna yo klani listening go you well know about that spiritual life and carnal bulu kayam kinam bulu oni bakla chungo sakit lai batang solito ngono pero ni da vebu tuniki daliso solito ngono sendol tu ngono menda kerekin nalta klali ngono nda rumah nda masu juga ya bisa sa do ronkin na kerker menda kre autam kre na bagambo me tu kesen debu ngono da kre tu man kambret ya ken ngono go be beso ne boro ni nonda rai nonda kerker ba batu no chemes do kerker tu den tu kerker tu ba wala do kerker tu ma bagayam do keren kan ko batin to be ka ter e chu be re do sin rawat batan kerker sani kretu kana ka ni dul me kreito man ana eltam nonda be kle ngona ke de sem kilo malai kesa koya na kende sama kilo malang nangaro no mati kesa tabu koya eu satu tondo momo nungkul kono bango cisu be chuta sa nangono sa tono kilo koya ton sepeli do nunggo ena sundiu ya aga tono chuta so orpia tono turang oyombe sanga tono chuta turang oyombe kai esa kun me ko ai itu kan bago ka o ko sule we ni ko bina ka me ko nisu o ba samta tu no bole dan lesu ko ta kala besar na iken ke boka esa bago su ko iken no agaron no bol au sang mai tineke au pas bolab sang mai tineke na lesu agaron no be kele batano ka na mas sarwa koko na mas nelo din me ron ke ke nang kalo no bu big level ke ata gong na ni sem ko senata le tumbe na mon sole ro me dem bar me ke na libol bongo they can be solar power can be electric power or whatever power na vita tar kilo malangi dungan ke there is only one way. There is no other way but by the Holy Spirit. Siang atal lindo. Kesapa ka suka nganal tam? Saut. You are nothing. Siang sarangan itu. Ya ya nanam bersih. Nanam itu seneta kerana dia kenal tam, kalau ikan dan itu.
Leo tuna bitikina nung maliliit yung ukran nila utang. Isang ninda ero itu kan nanda lot sang udah tinggo kemana tuh kita tinggo rabar orang itu mai. Garon nung bola nangis. Oke sabe kletu. Satu kletu. Lebo nangona da club sang ngetu nga may bangot na oh yo ka bolo kliko. Satu kletu sa tunga ngole boron nung. Wala pa naman robe kan. Kemro siya mongona utam wala connect. Tigo binagatigo si tahu mati tigo si wala. Mas kurang cuma ni bawa benar boleh bikin. Kami sasurat tu kenal orang ni nak kakun lagi. Baka boya na orang ni. Demi baka na. Baka orang ni demi bol. Deki mana dari. Pasal kemana tu orang kemana tu bala. Kemana mas kira-kira mana orang ni kamu cis.